Da li znate za veoma zanimljiv, premda na izgled ne baš legalan način borbe protiv mafije koju je u svojoj zemlji svojevremeno koristio kralj Tajlanda Rama X, koji je živio od 1928. do 2016. Dakle, u stara vremena na Tajlandu postoji jedan veoma ozbiljan problem. Problem mafije, koja se uglavnom bavila trgovinom i uzgojem bilo koje zabranjene biljke. Tajland nije baš bogata zemlja, pa su zato lokalni seljaci sa zadovoljstvom radili bar za nešto malo više novaca. Siromašni nisu imali izbora, morali su da žive. Sve je to posebno cvetalo u takozvanom zlatnom trouglu, teritoriji Tajlanda, gde su granice dve države, Mjanmar i Laos, na dohvat ruke. Odavde su se na različite načine preko granica susednih država opijati širili po Aziji i dalje. U početku su tajlandski baroni sve ovo vozili isključivo u inostranstvo, ali u nekom trenutku i sam Tajland počeo da pati. Kralj Tajlanda je veoma pametna osoba koja je svojim odlukama neverovatno podigla životni standard u zemlji. Takav je bio i njegov premijer koji je zajedno sa kraljem razvio, a zatim i nadgledao operaciju protiv mafije. Ova operacija odvijala se u 3 faze. Prvo je pokušano da se sve reši mirnim putem, da se dogovorimo. Od šefova svih velikih kriminalnih klanova zatraženo je ili da se što pre legalizuju, odustajući od prljavog posla, ili da napuste zemlju. Pritom im je čak bilo dozvoljeno da svu svoju imovinu zadrže sa sobom, samo da budu legalni. Nepotrebno je reći kako su se samo nasmejali ovom predlogu. Znali su da imaju ogroman novac, ogromne snage i ogromne veze svuda po svetu i u zemlji, u vlasti, u policiji. Međutim, nisu znali da će kralj nakon odbijanja predloga postupiti ne po zakonu, već veoma oštro. Tako je počela druga faza borbe protiv mafije. Za njeno sprovođenje tajno su angažovani ljudi, bivši vojni i policijski službenici, čiji su rođaci stradali od akcija mafije, a bilo ih je mnogo. Na 2 do 3 zelena pick-upa noću su dolazili do kuća glavnih razbojnika, nakon čega je tamo počeo bespoštedni rat. Tako su uništene desetine i desetine, a možda i stotine raznih bandita. Pošto je vrhunac operacije koja je trajala 9 meseci bila zelena boja automobila, sve ovo u istoriji Tajlanda počelo da se naziva vreme zelenih pick-upova. Tada je urlik svetske zajednice se proširio celim svetom. Aktivisti za ljudska prava raznih rasa, svakojake zapadne organizacije i druge beskorisne strukture i ljudi, kao i vlade pojedinih država, gotovo da su otvoreno pretili i optuživali kralja Ramu X za ratne zločine. Tako je odmah postajalo jasno kakvi su poslovi moćnika civilizovanog zapada pokvareni u ovoj akciji. Naravno, Tajland je odgovarao isto na sve optužbe koje sada iznosimo u nekim situacijama. Mi ništa ne znamo, to je zločinački obračun bandita. Nakon druge etape mafija odjednom postala susretljivija. Neki od mafijaških barona su pobegli, a neki su se legalizovali. A onda, što je jednostavno briljantno, počela je treća faza. Kao što rekoh, za obične siromašne seljake rat za ove razbojnike bio je jedini način da prežive, ali kad je većina bandita nestala, polja sa zabranjenim supstancima su jednostavno uništena, a onda je kralj Rama X sproveo briljantnu reformu. Seljake nije napuštao, nego im je pomagao. Napravio je kraljevski program za podršku seljacima. Ljudi su dobijali ogromna sredstva da zasade polja poljoprivrednih biljaka. Čaj, pirinač, grožđe, kafa ili jagode. Desilo se da su se na Tajlandu najviše zapatile jagode, a sada je ceo sever zemlje bukvalno rasut poljima sa crvenim, sočnim, ukusnim bobicama. Pouka cele ove neverovatne priče je da se manje obazire na vapaje lopova o ugnjetavanju nečijih prava, a da se radi ono što je najbolje za svoju zemlju.